gospodin Adam Bešlin, drugi puta gost ovdje na našim susretima. Evo, ja sam Adam Bešlin iz Bilja. Ako kažem da sam iz Bačkog Monoštora, onda bi ovo bila međunarodna neka... Bravo, zašto sad kako hoćete, ja mogu i ovako i ovako. možete. Ja sam za ovu prigodu, evo jednu pismu napisao prije jedno 5-6 godina. Gospodin Drago, bili smo na jednoj vinceški, a kako znam da ovdje ima dosta vinka, pa nek bude nešto za vinka. Evo ja sam. Vinceška. Kalendarski prava je zima, na vidiku malo snijega. Djeca neće praviti snješka, vinkov dan je i vinceška. U planini već se sprema kobasice, ražanj, vino. Vinogradar što vam spremi mora biti dobro, fino. Stižu gosti sa svih strana, iz Osijeka i Baranje. Domaćin se samo smješka, nek se znade da je vinceška. Pričat će se stare priče, neke zgode i nezgode. Daj nam Bože samo zdravlja i nek vinogradi rode. Majstor Vinko štima žice, zasvirat će i gitara, da se barem na trenutak vrate ta vremena stara. Na godinu da se opet staro društvo nađe, u društvu je sve nam fino i Gajić koji vino slađe.